48 परंपरानि बिसोर फुजा 저번에 9 तारिख डिसेम्बरनि सिंनि गुरुतर आहत হয় मनोतिये यागो हम चंतिले खादुखौ फुनुगलायमोन दिनै कैंडल मार्च अब उनखा एंजल चकमा उत्तराखंड देहरादून रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खाइजागै एटेक खाइजागै बिनि लांमा चौका बिनि खादुमानि तै दिनै कैंडल मार्च खाइमानि नरक लुगै मांखना साइबो मांखना आगिनि सिमि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जोंहाय मंगलॉइड फेस माने चिनि हैमो खांनो आगिनि सिमि न मेनलैंड इंडिया वो दिल्ली थुं यूपी थुं बिहार थुं अबहायके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खालामो एंजल चकमा सिमि फर्स्ट केस या मिदु तानिया लक्सन रिचर्ड पंकज नार्जारी बर' हाय गोबां बर' लांमा चौका अबहायके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खाइजागै कॉलेज रेशियल कमेन्ट पास खाइजागै चिंकी मोमो ताइ गोबां अबहाय होनजागै बर' बाक्साबा सुइसाइड खाइका बाक्साबा टर्चर खाइजागै बुथारजाखा ओंखाय चिनि खादुमानि रैली खादुमानि कैंडल मार्च अबनो जे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ये तांगै अबहाय तांगै जों एवरी टाइम विक्टिम ना वी आर ऑल्सो ए प्राउड इंडियन सिटीजन जों प्राउड इंडियन सिटीजन गै जों तांगै अब फेस खायना नां जों तांगै ओपनली साना नां जों तांगै ओपनली फुनुगना नां जे वी आर ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया जोंबो नरखाय सेम प्राउड इंडियन जोंबो आबहायनो जोंबो कायसा प्राउड सिटीजन ओंखाय अबहाय के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उंगै मां तंखाय दिनि एंजल लोंनाय खना यू आर जर्नलिस्ट दिनि बुसा खना फादारो परिना थानाय दिनि बुसाबो मकल सिकन मकल मुखसे मोमो सिंकी सुनै अबहाय के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खाइजानाय रेसिस्ट कमेन्ट पास खाइजानाय आमबगिनो जोंबो मुसुंगु अबहाय चिनी नॉर्थ ईस्ट नि बेपारे चिनी नॉर्थ ईस्ट नि कल्चर जों मानि माखा चिनी नॉर्थ ईस्ट नि फूड हैबिट डिफरेंट चिनी एटायर डिफरेंट चिनी कानमुं चुमुं डिफरेंट बट वी आर ऑल्सो प्राउड इंडियन सो अबहाय चिनी जेटा सब्जेक्ट चिनी नॉर्थ ईस्ट नि बारे ताइबो जोंनो बरकनो टेक्स्ट बुक रग एड खाइजाखांखाय दिनै अबहाय ओंना नांला टेक्स्ट बुकआव शुधु वन हर्न राइनो चेरापुंजी आसाम टी अब सिमी साजमा बागैनो दिनै अबहाय जोंनि सिचुएशन दिनै दिनै खादुमोन थिनांगो अबहाय रोंसोरङै तंनाय रक गोबां जायगायाव थाङो अबहायके रोंसोरङै मुसुङै तंनाय रकनि थिनांगो अबनो नाहारै ताम दङ सर आबुं যারা স্টুডেন্ট ফিউচারে যারা পড়িনা थांनाय रक नरकबो ताकिरिदि नरक खरांथि सादि अबहाय रेशियल जेखौ नुमै दंखे कारण इट्स ए very tamhinai obo kaisa crime everyone is aware jara racial discriminate khainai jara racial comment pass khainai boropo saimonu je it is a crime to discriminate your own fellow Indians not only fellow Indians je kono country ni phaibo you cannot discriminate others you cannot call someone black you cannot call someone white ambagai tini angel chakma thai thanga Taiwan 2 months pore bono pogui thane next time o take sangai this will continue if there is no civic sense if there is no enough lesson taught in the class
Amno tuye yago hom changti le khadu khu phunuk le mani. Ini candle march obo ungkha Angel Chakma Uttarakhand Dehradun racial discrimination khaijagai attack khaijagai bini langma chokha bini khadumani ti tini candle march khaimani norok lugui mangkhna saibo mangkhna agini simi racial discrimination jonghai mongoloid face mane chini haimo khangno agini simi no mainland India wo Delhi thung UP thung Bihar thung obaike racial discrimination khajani Angel Chakma simi first case ya Mido Tania Lobsang Richard Pankaj Najari borok hai kubang ma borok langma chokha obaike racial discrimination khajagai college racial comment pass khajagai chinki momo tai kubang ma bhai hamjagai borok baksa ba suicide khaika baksa ba torture khajagai buthajaka hingkai chini khadumani rally khadumani o candle march obunu je northeast north ye tangi obahai tangi chung every time victim nana we are also a proud Indian citizen chung proud Indian citizen ngai chung tangi obo face khana nang chung tangi openly sana nang chung tangi openly phunukna nang je we are also a citizen of India chung bo norokhai same proud Indian chung bo abahaino chung bo kaisa proud citizen ngai obahai ke racial discrimination ngai mang tongkhai dini angel ngai khana you are journalist nini busa khana phataro porina thanai nini busa bo mokol sikon mokol mukse momo sinki sunai obahai ke racial discrimination khajarnai racist comment pass khajarnai ambagino chungbo musungu obahai chini northeast ni bepare chini northeast ni culture chung mani mangkha chini northeast ni food habit different chini attire different chini kanmung chumung different but we are also a proud Indian so obahai chini jata subject go chini northeast ni bare taibo chungno borokno textbook rogo add khaijaka kai tini obahai ungna nangla textbook go sudu one horn rhino cherrapunji assam tea obo simi sajangma bagino tini obahai chini situation Tini ambagi tini khadumung dai Tilango obhai rungsrungai tongnai rok kubangma jagao thangi obhai ke rungsrungai musungai tongnai rok ni thinango obono naharai tam tongno sir abun jara student future jara porina thangnai rok norok bo takiri di norok khorangti sadi obhai racial jekunu mui tongkhe karon it's a very tamhinai obo kaisa crime everyone is aware jara racial discriminate khainai jara racial comment pass khainai borok saimonu je it is a crime to discriminate your own fellow Indians not only fellow Indians jekunu country ni phaibo you cannot discriminate others you cannot call someone black you cannot call someone white ambagai tini Angel Chakma theithanga Taiwan 2 months pore bono pogui thanai next time o tai kesangai this will continue if there is no civic sense if there is no enough lesson taught in the class